betul.
widodane para pamirsa sareng sami dikiring jagat Jagopati Badung saneku sumayang titiang. Sedurung titiang atur sesualan puniki arse pengastungkaran titiang. Oh, mawi genam masuk namo sil. Panjalin titiang pinago pengelantur sembah titiang sareng sami saking pemuyuban ramabong lawas angayu babi watur titiang duaning sido di jangan naya merupakan sesolahan ramabong sakewanten sedurung titiang atur sosolan puniki luhur yang titiang menasgan dengan 60 waning janten tuneluwe munyulung surat titiang atur sosolan puniki pemekan sehananin magemirangipun ledang arse para pamirsa sareng sami ngampurayang pamirsa sareng sami sering mesti kayang titiang umuin carita sadek raya katur rek rena semangkin boyo dan jiwa wantah pamurna ajian pesering-sering maya ajian pengereng-ereng maya asapun api muwing daging caritanipun ledang arse pamirsa sareng sami atur jang nyaksi yang kalih miarsi yang melebos-bos kebuhi melarapan paswe candi dasar yang menjuwasa sidan tu di tiang ledangan pengarsan pamirsa sareng sami sio sering punika magang yukti pengabdian titiang nunas warwarah majang ring sang sujana sadaya kebos peratnya ring sajeron Indramago lama kana wenten angge titiang sasuluh lantur pemargi titiang pengkur wekas para darsika sinamian kadi punika murdanin wakiat titiang mobil wastu melarapan paswe candi dasar yang menewasa maka bilah Batara Betari sinamian titiang saking peguyuban ramabong lawas pegalih pamirsa sareng sinamian sida ngemain karahajangan dirgahayu dirgayuse Om Santi Santi Santi
Pak